Maya pa bengi po kaya kayo kaluguran kong kapatad kang Kristo, pasibayo, mititipon tamo kaya ning kapag masusyanan ng banal Eucharistia, kapamilatan na rin panalangin at kanta, makiyabe tamo kayong balang metong, banagawa tayong makabaldugan iting kapag masusyan. At kaniti pong kapag masusyan, yabe talap po rin kaya katang panalangin, ng magpasalamat, Barangay Masamat, Barangay Sabanilla, Fiesta Community, Cruz de Jesus and Family, Jesse and Helen Dizon and Family, Mary del Rosario and Family, Wela Tolentino and Family, Roberto Maylin Roque and Family, Maxwell Brian Briel Samson, Nel Ansel Gomez and Family, Jeline Maniego and Family, Raning Basilio and Family, Henry and Josie Sampang and Family, Jimmy Magtira and Family. Paraking kayadonan dari J.M. Gonzalez, Andre Dizon, Jennifer Jalen Queen, Daniel J. Vergara, Gloria Nestor Sarmiento, Allen J. Roque, The Samson Studio, Rolin Jinky Maniego, Rowan Moatas, Romalyn Joseph, Rowan Cristel, Raymond Jonalyn Pascual, Zenaida Colis for her complete healing. Ating magmasusi king Aldo ng Kebaitan, Benny Manalo. At para king kaladwada ring makatuki, Joel Gonzalez, Ferdinand Froilan, Adelina Pedro, Nicky Dizon, Florentino Bondok, Federico Ilaria, Robert De Jesus, Mariano Garcia, Yolanda Alberto Cruz, Joycel Tiglao, Maricris Robis, Antonio Paula Jesus Montano, Pasensya Senaida, Rafael Adawag Sr., Arnel Gomez, John Emmanuel Montano, Angel Irish Lampa. Talakad tamo pong ini at abe-abe tang mamuke kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at magyabe king pamagkanta, king pamuklat, adalit.
Kaniting misa yabe tamo naman karing kakatamong panalangin ing makatuking kayadwanan. Yabe tamo ing kakatamong kapasalamatan at kayadwan king Diyos kabang magsadya tamo para king pamagmasusi king 30 banwang anibersaryo ning kakatang parokya. At ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan at kayadwanan ng Mary Ann Tamayo ang magmasusi king Aldo ng Kebaitan. Antimurin, ipanalangin tamo ing lubos a kapaldanan para kari alis vitug perpekto neng pusong ampo ni Sander Cruz. Anting meto nga pamilya ning Diyos, mitipon tamo, king lagyo na ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Hesus Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, parating mantabe kay kayo. At keka timurin. Kaluguran kong kapatid, king mitmong katahimikan, ganakantalang yan yung pon si siyan din kay katamong kasalanan, at manyawat tamong pakaluluwat kapatawaran king Gino, bata mong maging karapat dapat pagbasusi, karing banal a misteryo. Yagkasay ngayon miyagnanagnan ing kapanisyan. Aminan ku, king Diyos, sa ang mga mamakalulu, makalulu, at kay kayo kapatid, ing mi kasala kumbina, king pamisi, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayad. Uli nito, ipanigapo ko kang nuha na Mariang kapilan mang birhen, karing sa balang angel ampon banal. At kay kayo kapatid, ingi panalangin niyo ko king Diyos aginutam. ing Diyos alubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Owig paming mayupaya, king pamibangon mo, king kekang anak, iba't king kamatayan, bait me ing metong abayong biye, ing pamaylasang pibatana, binalik na ing kapanayan, king metong mikasalang yato. Bustan mong kapilan man enakiasilu ning pamikasala, kapamilataning alang laman a pangako ning lilipas sa tula. Parati kesa ng kayagom mo, ban mi pabanalan ing tulami at munyebye ing lugod mo. Iti adwan mi, king kapamilataning ginuming Hesus Kristo ang anak mo, ang mabibiyem pon magari kambemo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. King mitmong kasalpantayanan at malalamang kapanaligan, makiramdam tamo ngini, king amano ng Diyos. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Hosea. Magbalik na kayo, king Ginong, kay kayong Diyos, o memalen ning Israel, ing kay kayong kasalanan niyang pepasari, king kay kayong pangabagsak. Magbalik na kayo, king Ginoo, at sabyan niya kaya iting panalangin. Patawaran mo sana ing sablaming kasalanan. Tanggapan mo sana ing panalangin mi, at sambanda ka, anti mo ing pengako mi. E nakebitasang aligtas ning Assyria,
at erake a depensa ring kabayong panggera. Kapilan man, emina sabyan pa karing idolo, ikayo ring ke kaming Diyos. O Ginoo, ikayong papakit lunos, kareting alanang bitasang alapitan. Nga nang sasabi ning Ginoo, ibalik ko lakako ring taong pinili ko, luguran ko laking mabilog kong puso, uling ena kumwa karela, karing memalen ning Israel, mangari kong uran king malanging gabon. Mabulaklak lang ang tiring sampaga, maging matataglayamot ang tiring tutong ning Libano. Manyangala at lumabong la, at maging malagula ang tiring dutong aulibo. Maging mabanglulang ang tiring dutong asedro ning Lebano. Misan pa, mibiyabyela lalam ning kakong lingap, mananaman lang trigo at maging mabunga lang kalupara ding mulahan ubas. Mibantugla ang tiing alak ning Lebano, enalala kailangan ning Israel ding idolo. Pakibatan ko la ring panalangin da at ingatan ko la. Mangari kong tutong amalabong karela asalilungan da, king kapamilatan ko mamungala. Manano na sanang aintindyan da ring biyasa, ing misulat keting libro, at isikap da karing puso da. Matulid la ring paralan na ning Ginoo, at ding matulid ataw. Tutukuyan da king pamibiyabiyera, dapot mga takid la, at mga sakap kareti, ding palpikasala. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ding labi ko, ipasyag da, ing kapurian kaya ka. Ding labi ko ipasyag da ang kapurian kaya ka. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli ning alang kupas alugod mo, uli ning maragol mong pakalolo, wasan mo la, ring kasalanan ko. Ding labi ko ipasyag da ang kapurian kaya ka. Katapatan at katutuan, ing kaya kang panenayan, katuan mesa, king kaya kang kabiyasnan, ining kakong kaisipan, wasan mo ko at maging maputi ko, maputi pa kesa king yelo. Ding labi ko ipasyag da ang kapurian kaya ka. Gawan may malinis ing puso ko, o Diyos ko, ibayo me ing pilubluban ko, at katapatan ibiye mo kako. Emo ko tatabi king kaya kang arapan, eme lalako kako, espiritu mong banal. Ding labi ko ipasyag da ang kapurian kaya ka. Ibalik me kako itang tulang bunga ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto, king sablang kaburian mo. O Ginoo, sopan mo kong magsalita, at idalit ko ing kapurian kaya ka. Ding labi ko ipasyag da ang kapurian kaya ka. Parangalan tayo pong ining maya pabalita. Ing lulugod ka na ako, pamintuan na ring amano ko. Luguran ang igpa ko, at igpa ko at ako, manuknangan ke kayo.
Kaluguran kong kapatad, ing Ginoo mantabeyo ke kayo. At kekan timurin, Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kaya nga alagad, tandanan niyo, tutubod na kayo antimong tupa, busal, ding asong gubat. Sukat kayong maging matalino, antimoy ngubingan. Dapot mamulog, antimoring patipati. Mingat kayo, uling yarap da kayo, karing karelang sinagoga. Ikaladkad da kayong yarap, karing gobernador, at karing ari, king uliku, ban, ihayag yu karela, at karing pagano, ing mayap abalita. Potang yarap da na kayo, karing piyukuman, eyo pigaganakan nung nano, ing ke kayong sabiyan, o nung makanano kayong magsalita. Potang datang na ing oras, ay ta, biyabiyeke kayo, nung nano, ing ke kayong sabiyan. Uling ding ama nung ke kayong sabiyan, ela ke kayo. Manibatan laking espiritu ning ke kayong igpa. Ya ing magsalita king kapamilatan yu. Ipanganyaya ning kapatad ing kayang kapatad. Makanyan mo naman ing daptan da ring tata karing karelang anak. Lumaban la ring penganak karing karelang penghari at ipapatedala. Pikasaman da kayo ring sablang tao king uli ko. Dapot itang manatili ang gaking kapupusan, miligtas siya. At potang lupigan da kayo king metong balen, lumipat kayo king tutuking balen. Sasabihan ko kaya kayo, eyula kuang alagasnan, king sabla, king obrayo, ring sablang balen, ning Israel, bayo yadatang ing anak na ning tao. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Para po kaniting humilya, agatan na kayong migunam kaya ning gagawan tamong pamagsadya king 30 anibersaryo ning pangatalakad o pangabuklat ning kekatamong parokya. Nung ako po magkamali, misan, abanggit na po ka na akong apong Joseph Hernandez, ing panalawin tungkol king pamagmasusi, king nanumang anibersaryo. Anibersaryo ding miyasawa, anibersaryo ning pare, o kaya anibersaryo ning metong institusyon, kalupan na mo ning metong parokya. Nga na, an anniversary is an opportunity to look back, to look at, and to look forward. At lupong bage ing panagkat nakekatamo niting 30 banwang anibersaryo ning pangatalakad ning kekatamong parokya. Muna, together, let us look back. Balikid tamo. Balikdan tamo ing milabas. Lawen tamong pasibayo ing milyari. Kilub daring 30 banwa. Adelanan tamo anting meto nga parokya. Kadwa, look at. Pansinan tamo, pakatingiran tamo, ing maliliyari king kasalukuyan, ing kabiliana ning parokya. Katlo, look forward. Itangad tala rin kay katang panimanman, emo king napon, emo king kasalukuyan, nune king pain tungulan. Kutnan tala din kay katang sarili, nuka rin tapa bisang miras. At nanupa ing burinang malyari kay katamo ning apong Ginoo. Inya kaniting mumunang aldo ning triduum, together, let us look back.
pansinan tamo ing milabas. At bukas, pansinan tamo ing kasalukuyan akabilyaning parokya. Katlo, ngayong Domingo, let us look forward. Mangarap, maninap tamo, lawen tamo nung naning makapanaya, kaya katamo king paing tungol. First day, looking back. Balikdan ing milabas. Balikan ing delanan at pigdalanan tamo anting parokya. Kaya po kabisado ing kwento ning parokya. Uling meka pabanwa ko pa mo keti. Inyaneng kay madalas mangutang ko. Tutong dimot ing belwan ko. Inya ing pamiguna may dake ko. Metong yang panagkat. King balang metong kekatamo. Lalong-lalo na, ika yung makibalo king delana na ning parokya. Balikan yu at idake kapamilataning pamagkwento. Detang akakit yung importanteng milyari king kekatamong parokya. At sana, kareng kekatamong pamitipon, ikwento yu lang. At isundo tayang susulat ing kwento ning kakatamong parokya. Salamat king inumpisanda na ding minuna. Salamat king gagawan dangeni ding king media ministry panimuna ng Brother Ran Dave Tayag. Karetang video clips ampon pamanyadiksik daw pa mag-research ngeni mayayakit kening Paris exhibit, uling dirinan da katamong mapila na materialis, ban isundu, ing pamangalap, ing pamanintun, karing miyaliwang kwento. At sana, dating miyaliwang kwento, apitungi-tungi tala, ban agulis taya, at isundung susulat, ing malagunang kwento, ning parokya na ning the Lord's Annunciation keti Mexico. Inyang panahon na pong aposeto, anting arsobispo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, sindu na po itang masanting ng inumpisan ning obisbong inalilana, yapong Oscar Cruz. Nano pong gewada, pemit nadala ring mga ragul a parokya. Lalong-lalo na, ding hausan tamong taon parises, ding parokya, Karingbalen, kalupa na mo ning Santa Monica, Mexico, yan kaya katamong Mother Parish, anak na katamo ning parokya ng Santa Monica. Balang mibawasan, ding sasakupan, ning Maragula parokya, at midinan lang pansin, ding talasal pantayang manuknangan kaya di San Vicente, San Miguel, Divisoria, Nueva Victoria, ampon dening adwang sityos kanita, ing Mabalukok at Sitio Dayat. King pamangutang ning Committee on the Establishment of New Parishes, king pamanimuna na kanitang Monsignor Francisco Pax Lansang, may he rest in peace, at king rekomendasyon na ning Kura Paroko kanita king Santa Monica, Monsignor Antonio Bustos, mi baitiya ing parokya ning the Lord's Annunciation kay San Vicente, Mexico. O ba't inaus din the Lord's Annunciation? Kasi, inyang panahon na ito, maging trend king Archdiocese, ing gamitan la rin ausandang Christological titles and feast. Christological title, kalupa na mo ning Good Shepherd, Bulawon, ampon keniking Pandakaki, Christ the King, keniking Eriana ning Marquis, King Angeles, ing Lord's Epiphany, kayag nano po ning kakatang parokya din, King San Francisco Magalang, Holy Eucharist, San Miguel Magalang,
Lord's baptism, Pasig Candaba, Lord's resurrection, Madapdap. Christ, the Prince of Peace, Mawake, resettlement. Imumunang punto. Mi buklat ya ing parokya tamo, anting pakibat, king pamangailangan dang lingap, ning metong apastol, ning metong apari, ding parokyanus. Inya, binyede kay katamo, yamong lindon balenton, anting peka mo munang diling kura paroko. Bibay tiya, ing parokya, uling may kiramdamya, at may kibat tiya ing arkidiocese, king pamangailangan ding tao. Ing parokya tamo, pakibat tiya king pamangailangan tamong espiritual. King pamangailangan tamong pastol at tumutok karing mialiwatang pamangailangan espiritual. Ing parokya tamo, pakibat yan naman karing panalangin ding dakal at alsalpantayo amaninap mika sariling pastol. At kalabas ng 30 banwa, atin tamo pamuring pamangailangan, atin ko pamuring pamangailangan, anting parokyanus. E kayo mo pumangailangan metong apari. E kayo mo mangailangan metong amas maragul apisamban. Ing sigasig yu, ing ganakayo, ing sipagan yu, ing malasakit yu king parokya, kailangan masese, kailangan magambol, kailangan madilig, kailangan mi kapataba, ban lalong maging mabunga, ing biye kasalpantayanan. Mangailangan tamong malinaw direksyon, inya mangailangan tamong dakal amaki pamastul, emu metong apastol, at nino deting dakal amaki pamastul, ikayong kayabe mamastul king parokya. Anting kaya kayong kura paroko, mimisip kong paralan nung makanano ko ang adinan oras, deng altar servers, lekkom, komi, greeters and collectors, EMHC, choir, media ministry, dalo bale, at mialiwa pang programa. Tutulang kailangan ding makipamastul. At deting makipamastul, kayo deta. Uling, nangan agawa, ning meto nga tao, bangkanita, pakibatana, ing mialiwang pastoral demands o pamangailangan, ning kakatamong parokya. Ating may nasakit, ating may sugat, ating migkamali, ating mawawala at magwala. Karing kaya katangkaya na ka nating depress, ating migpakamate o migtangkang magpakamate. May ngari lang pastol, may ngari lang tupang alang pastol. After 30 years, meto nga pastol ing kailangan tamo. Dakal amaki pamastol ing kailangan tamo. At detang magnasang makipamastol, kailangan tamong makipag-aral, miyubog, at misane, kaniting maselan akatungkulan ning pamaningat, karing kaya katamong kaparokya. Kaduang punto. Megong Pisaya ing parokya, ketang malating bisitas, king Busal Barrio, San Vicente, menuknangan niya yung pari, king metong amalating kumbinto, akule maputi, ang gana po ngeni, yung pintura na maputiya pamurin. Dapot, paulining ganaka, deng taong ating malasakit, at paulining pamisaw, saupyo,
paulining bayanihan, paulining sigasig ng apong lingdon, mitalakadiya ing bayong pisamban at kumbinto. Manibat karing apat abaryo, ang pongadwang sityo, midagdagla king parokya, ding baryo Masamat, sa Banilya, ang timuri ning Lakeshore, ing Piesta Communities, at Beverly. Ngeni, ni babaitya ing The Reeds, karin king Sebitanan, uling manyad nala namang misa. At coming soon, ing Villa Corazon, kani king San Miguel. Daragulya ing parokya. Darakalya sakop ing parokya. Inya ulitan ko, kailangan la ding laikong makipamastul. Inya sana, ing sigasig ding minuna kay katang, ing sigasig ng Apulindon, ing sigasig daring mumunang leader laiko, maging inspirasyon king balang metong kay katamo, ban italakadya, o isundong tatalakad ing metong amabye pisamban. Ngeni ene building. Nune, metong apisamban ing balayaning Diyos. Amumunta, banlingapan la ding pakakalulu. Pati na ding makwaltang mangailangan spiritual accompaniment. Uling ngakupen, ing kakaluluan, eya mo kakaluluan king material na bagay. Atin muna mang spiritual and moral poverty. Atin la namang maalala mapanintunan king biye, ding mabandi, asakop ning parokya. King milabas, pigkaluba na katamong pastol ning Ginoo. Miyaliwala personalidad, miyaliwala pangatao. At diri na nakatamo namang dakal a leader laiko amaki pamastul. Pasalamat tamo king Diyos, uling kapamilatan dareting pastol at maki pamastul, nakatamo pepaburen, nakatamo likwan magdilidili. Inya, kambe ning salmista, sabihan tamo, ding labi ko, ipasyagda, ing kapuryan keka, o Ginoo. Talakad ko po. Kapatading Diyos, panwana nala, ding tapat susuyo kaya, at ding ating tunay masabal at malasakit, king kayang balayan. Abe-abe tamong ining manalangin para karing sablang kayanib din kay katamong parokya. Lalong-lalo na detang midake at midadake king karelang panawon, kagiwan at kayatinan. Banlaluya pang sumulong king biye kasuywan at malasakit ing kay katamong parokya. King balang panalangin nga tamong manigapo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ulitan tayo po. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kang leon, kalabing-apat. Ingkaya katamong Santo Papa, Florentino, ingkaya katamong Obispo, at ding sablang paring Sinuyo, ingkaya katamong parokya, papamungana pa ing mayap dapat da, at lalong talanggawan mayap, at mapagmalasakit a pastol, aalang sawang lilingap, kingkawan, ami pagkatiwala karela, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. pakiramdaman mo kami. Para ka ring leader laiko, ning kaya katamong parokya, at ding balang talasal pantaya, akabilang king kaya katamong komunidad kristyana. Abe-abe at saup-saup tamo sanang isulong, ing pamatikid, pamakiramdam king balang metong, at mit mong tulata mo sanang makibat,
king pamangailangan daring miyalwang taong pagsilbihan na ning kakatamong parokya. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin kaya nakaning kakatamong parokya, kambeda rin karelang pamilya, mi kasapatlasan ng panahon para kimbalang miyembro ning pamilya. Bami papanantabela at misaup-saup kabang mamarapla ka rin miyalwang hamon at pagsubok kimbi. Bistaman, daralan lang miyalwang kapagsubukan, manatili lasan ang susuyo at sasaup king misyon agagampanan ning parokya. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring kapitan, kagawad, at bantay bayan asasakupan ning parokya. Manatili lasan ang kasawop at kayantabi ning parokya karing mayalawang kimutan agagawa ning parokya. At mikasan metong lasana kimparasa ning parokya, kimpamamie pansin karing peka kalulong dili busal tamo. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring masakit, makatwa, at pakakalulubusal tamo. Panandamanda sana ing lingap at malasakit ning parokya, kapamilataning pamamiyadang banal a komunyon, ding ministro ning banal a pamakinabang, at pamandalo ding manimuna king krusada, aawsan tamong dalo bale. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang sinuyo at sinaup king kaya katamong parokya, aminuna ng miglakbe kitang kaduang be, kamtanda sana inggalal ang makapaninaya karela, king kayaryaning igpa. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. King katahimikan, may papanalangin tamo para ka rin kakatamong sariling kapagnasan. Pakiramdaman mo yung panalangin mi, O Ginoo, ipagkaloob mo yung grasyang kailangan mi, ban parati kaming makasadyang tango, kalupa ng Maria, king awos mo ke kami. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Kabang darawon tayo in sarili tamo, king kapamilataning tinape at alak, ikanta tayo yung dalik, king pamagdala, kareng ayin.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatad, baning kakuting kaya kayong daon, matampang matanggap, arapaning Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo. Tingi kapuri ang puan ni kaligaya ning lagyuna. Tingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Owig paming miglalang, tanggapan mo reting ayin ning kekang Santa Iglesia. Sa upana kaya sanang sumulong, king kabanalan, at kasalpantayanan niting Eucharistia, kaya kaming pagmasusyan, iriadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeyo, kaya kayo, At keka timurin, itasyo na ring pusuyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karino igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelang aning tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sablang koro ring banwa, mitmong kapag mula na lang sasamba arapan mo, ing siwalami magisan metong sana king karela, kabang kakantaring mitmong tula, ing dalit ning kayang ligaya, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi. Pabanalan mo sana reting ayin, tingaslag ng espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob, king pamaylasan at kamatayan, king waneng tinape at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na kwananyeti, ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iti ang kanakong katawan, amidawon para kekay. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaneng kalis, pasibayo, pepasalamatan at pinuri, at binyeneng kalis karing kayang disipulo nga na, wananyeti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti iya ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kekay at para karing sablang tao, banketa, may patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabus mo kami.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni gaganakan mi oigpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraw niya keko, ining tinape ning biye, ading kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banala espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganapyo king lugod. Kambe ng Leo kalabing apating papami, Florentino ing obispo mi, ipasyano ing kaya kaming obispo emerito, ding sablang pari, ading sablang anak kong susuyo at magmasabal king banal mong iglesia. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye, lalong-lalo na ding gaganakan mit ipanalangin kaniting miso. At ding sablang may ngayamo na biye, tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan mo kami ngan, lalong-lalo na dining anak mong mitipon, ban pasalamat at pasaob keko, ding kapatid ming miyang pang kaniting misa, at ding anak mong ipanalangin mi, kaniting banala kapag masusyan. Gawan mo kaming ang karapat dapat magkamit king biyelang angga. Ban kaya biyan ng Maria ing Birhen ng Duning Diyos, kaya biyan ng San Jose, kaya biyan ng Apostol at ng Sablang Santo, San Vicente kaya kang patulunan, tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguning banala espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilyang tinipo ning Diyos sa igpatamo, kaya abe-abe tamo nganing manalangin at pasalamat.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kayong mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeling maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu-Kristo, asinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babiyago kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, parating mantabi kaya kayo. At kaya ka timurin. Idaki tangin ni king metong at metong ing kapayapan at ing kaptan. Kapayapan kaya kayong po, peace be with you. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako, king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos magisulu, king apuna ning kordero.
Langin tamo. Oig paming malugod, kapamilatan ding kala mapisuluan-suluan mi, patawaran mo rin kaya kaming kasalanan. Sa upan mo kayang miwas kareti, king paintungol, at paintulutan mong pagsilbyanda ka, king mabilog ming puso. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo ka pong pasibayo para ka rin kapabaluan. Unang dili po, kukumbiranda kayo pong dumalo at manalbe, king kaya katamong Paris Exhibit, king gulot na po ning Paris Hall. At pasalamatan tala po ding taong sinaw at menigobra, bang kanita maging posibliya ining kaya katamong Paris Exhibit, lalong-lalo na po ding makatuking tao. Ngunang dili, Brother Ron Dave Antimurin, Brother Christopher Yumul, at Brother Marvin Galang. At ding kayanakan aning kaya katamong parokya, lalong-lalo na ding kayanakan Karinking Sebitanan. Palakpakan tala po. Bukas po, July 11, Aldo Sabado, ing kaduang Aldo ning kaya katamong Triduum, at pagmasusyan tayo naman po, ing Aldo ning Parokya o ing Paris Day. Ida po alas 6 ning Abak, yapin po ing kaya katamong pamitipon, at ing kaya katamong abe-abe pamag-almusal. At ita pong patingapon, dahil kaya katamong miyaliwang activities, sana po makapakyabe kayo. At ita pong alas 6:30 na ning bengi, kanita tamo pagmasusyan ing banal misa. So, king masamat at divisoria, alata pong misa. Nempong July 12, ing katlong aldo ning Triduum, alas 8:45 ing banal misa, at bayo mayaring misa maganap ing pamangilala, karing sablang sinuyo anting Paris Pastoral Council officers, ning kaya katamong parokya, at ding kasalukuyan na Paris Pastoral Council officers, antimurin ding sablang sinaw at migmalasakit king kaya katamong parokya. O sana po atagunan tayo naman iting tatlong aldo ning kaya katamong pamagsadya. 8:45 na po ning abak king kaya katamong misa. At king Sabanilla po, ampon karingaliwang baryo, king Piesa Communities, ampon Sebitanan, atintamo pong misa. Atintamo pong misa. Ngayon pong daratang July 13, yapin ning 30 banwang anibersaryo ning pangatalakad ning kaya katang parokya, at alas 6:30 po ning bengi ing kaya katamong misa. Asahan mi po ing kaya kayong pamagisan metong kaniting kapagmasusyan. At pasalamatan tala ng pudeng sinaw at minantabe, king kaya katang pamagisan metong, king piyesta na ning kaya katamong Bikaryato, meganap, karin king Birhen de Lourdes Paris, talang Kandaba napon. O dakal pong dakal salamat, karin kaya katamong Paris Pastoral Council officers, ding bibilog king Paris Finance Council, ding kaya katamo pong EMDC, IHOS, Media Ministry, din kaya katamo pong kayanakan, at king makibandi, king track, peparamdaban sa ken, din kaya katamong imahin, king mega na pa prosesyon, karin king talang. At karing sablang sinaw pat minantabe, dakal pong dakal salamat. Bukas po, may kitigit tamo, mag-umpisang alas 6 ning abak. Para king kaya katang Paris Day. Talakad ko po. Inginu mantabe ke kayo. At teka, Antimurin. At bendisyonan ako ning lubos mayupayang Diyos. Ingig pa, ading anak, ading banal na Espiritu. Amen. Apag masusyan taning banal na misa, umetana king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Eko pa mo po mama ko.
Maria, Birhen ning Anunsasyon, Panalangin mo kami. maya pabengi po kaya kayungan. Maya pabengi ko amo. The history of the parish of the Lord's Annunciation. We journey through a story of faith, perseverance, and community. A story that spans 3 decades and continues to inspire generations. This is the story of the parish of the Lord's Annunciation. Before the parish came into existence, the communities of San Vicente, San Miguel, Nueva Victoria, Divisoria, and the sitios of Mabalucok and Dayat were under the pastoral care of the Santa Monica Parish in Mexico, Pampanga. As these communities grew, so did their spiritual needs. Recognizing this growing need, Reverend Monsignor Antonio Bustos, then parish priest of Santa Monica Parish, began working with local officials and pastoral leaders to establish a separate parish, one that could more closely serve the faithful. And the dream soon began to take shape. In 1995, the Commission on Establishments of New Parishes of the Archdiocese of San Fernando, headed by Reverend Monsignor Pax Lansang, conducted consultations and studies. These efforts eventually led to the recommendation for a new parish. Then came a historic day. On July 13, 1996, Most Reverend Pasiano B. Aniceto formally established the parish of the Lord's Annunciation, with its parish seat in Barangay San Vicente, Mexico, Pampanga. Appointed as its first parish priest was Reverend Father Lyndon B. Valenton. The newly established parish began humbly. Its first church was a modest structure in the heart of San Vicente. Though simple in appearance, it quickly became a vibrant center of worship and community life. Then, a significant blessing soon followed. Through the generosity of the late Josefina Apong Pining Pinpin, the parish acquired a 2-hectare property in San Vicente, a gift that would pave the way for a larger and more permanent church. By 1998, construction of the new church had begun. Parish organizations, clergy, local officials, benefactors, and countless parishioners united their efforts, contributing their time, talents, and resources. Under the leadership of Father Valenton, the dream steadily became reality. Comes April 1999, the dream stood complete, a new spiritual home for the growing parish community. But the growth of the parish was not limited to buildings alone. During Father Valenton's administration, the Cubo per Barrio project was established, strengthening connections among various communities of the parish. It was also during this period that work on the parish retablo began, laying the foundation for one of the church's most remarkable features. A new chapter unfolded in November 2001, when Reverend Father Joseph G. Hernandez became the parish priest. During his administration, the church ceiling and fence was completed, while parish participation in liturgical celebrations continued to flourish. Then, in October 2007, Reverend Father Eli G. Dizon Jr. assumed the leadership of the parish. Another milestone has arrived. In January 2008, when the barangays of Sobanilla and Masamat, together with the Lakeshore Subdivision, were officially incorporated into the parish territory. The development of the retablo continued, and in the same year, the parish official hymn was composed, giving the community a song that would echo its faith and identity. Father Dizon served until 2013, after which Reverend Father Laudimir Ezekiel H. Maune briefly served from May to November of that year. Reverend Father Kenneth D. Alde was then appointed as the new parish priest.
He continued the parish development programs and pastoral initiatives. During his administration, the parish comfort room was constructed, another practical improvement that served the needs of the parishioners. In 2015, leadership passed to Reverend Father Gabriel P. Mercado II. During his administration, the development of the retablo continued, and on the 9th of April 2015, the parish celebrated the solemn dedication of the church and the altar, marking another significant moment in its spiritual journey. The parish continued to expand. In 2016, Fiesta Communities Mexico was officially incorporated into the parish territory, reflecting both the growth of the community and the expanding pastoral reach of the parish. Then came 2019, when Reverend Father Jovert M. Villacorte assumed leadership. During his administration, the parish comfort room underwent renovation, and on the celebration of the 75th anniversary of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, another historic milestone was achieved, when the parish was granted a Porta Sancta, also known as the Holy Door. Soon after, Beverly Place was also added to the parish territory, extending the parish mission and service to even more faithful communities. Today, the Parish of the Lord's Annunciation serves numerous communities through its chapels and pastoral centers in barangays San Vicente, San Miguel, Divisoria, Nueva Victoria, Sabanilla, Masamat, Sitio Mabalukok, Sitio Dayat, Lakeshore Community, Fiesta Communities Mexico, and Beverly Place. And the story continues. In 2025, the parish entered a new chapter with the appointment of Reverend Father Paul T. Velasco as its new parish priest. Today, he carries forward the mission entrusted to the parish, guiding the faithful in worship, evangelization, and service. 30 years after its establishment, the Parish of the Lord's Annunciation stands as a living testament to faith, dedication, sacrifice, and unity. From a humble beginning to a thriving parish community, its story reminds us that when people come together in faith, great things become possible. As the parish celebrates its 30th anniversary, it looks to the future with hope and gratitude, inspired by the Blessed Virgin Mary's faithful fiat at the Annunciation, and committed to bringing Christ ever closer to every community it serves.